Nema tamo nikoga. Radit ćemo ispod tu granatu. Kako izgleda? Baja, bježi odakle, Baja! Šta je bilo? Tam kaj je, bježi, pa je. Bježi za mene! Ajde, Kićo! Stegni! Stegni! Ermel! Ajde sad! Neboj! Slušaj, momci! Slušaj, momci, slušaj, dobro! Stegni! Hajde opet, hajde opet! Opet, opet! Stegni! Stegni! Evo, slušaj! Sad skuti! Hajde, hajde, gore! Sad! Bez puti, gospodin! Gotovo, samo ti šati! Gore, gore! Idemo, idemo, idemo! A, idemo! Ide jednu putom, tipa! Sibra! Idemo, hajde! Hej! Arčane! Hajde, ti! Gdje hoće? Ajmo tamo, hajde! Hajde! Moj, moj! Ermen! Ajde, Kićo, biti! Trči naprijed! Polako! Ilfad, Emir! Hajde, kreni tranštevom doli, žešće malo udari na onu stranu, tamo što kuca na nas. Ajmo malo žešće tamo. Ajmo.
Kako izgleda? Ovo samo tekbir, idemo dalje. Jedan po jedan pretrčavaj. Ovaj s lijeve strane, od sada je prošao penal. Ajmo, Zeki, malo ustaj, Jara. Ajmo, jedan po jedan. Samo jedan po jedan pretrčavaj. Ajmo, krečku isto. Zatim da vi. Ajde, jedan po jedan. Ajmo. Polako, nemojte predgom. Ajde. Au, što mi znam. Hajde, more, prebacivač, hajde. Pa može, kako ne može, hajde. Ne mogu još. Pa ne može, hajde. Ne mre jebem joj pomilio jebem. Tek vid. Samo ne uđu. Šta je ono vidio? Ja bijem sad, sad pa Evo našu koriju bi. Ko da municija ona? Koja? Ajmo, drugi tamo, treći vam. Hajde, presto, ovdje piše. Tamo za njim, pa ćete tamo. Je lašta zemlja. Ajde, ajde. Staraj, mamu joj jebe. Hajde, hej, Josi! Josi! Gdje je Josi, jebemu? Čekaj! Samo što se ti tamo treba presiti. 3 okvira sam našao. Dobro. Samo ravnanje, ništa dobro. Vi svi prolazi reći da uzmem. U redu, u redu. Napred, mo... Pogledaj gdje ga pogodio. Hajde brže, brže i ti kolega. Hajde. Ne znam, sad ću mi. Hajde, požuri jedan jebe.
Ajde. Imaš nož. Skidaj brže sa njim. Daj, pozuri, hajde. Hajde, pozuri. Evo. Ne, nogu čaštati. Ostavi to. Sluš nogu tako. Sad skredo. Brže. Imaš. Stavi ovu nama materiju, je donit pičku. Dobra, prostor varan. Dobro, čašiti. Brže. Mislim dresti se ovdje. Materiju, sve ovome mora naš. Sad ti sam malo. Nije naš materiju. Jebe mi pame ovi u pičku. Jurne. I ovo pes druga. To ti boli kako ovo? Ja ovdje ko ovu. Aha. Nemojte ko dirati taj okret, ima moj okret. Hvala pička. Ko isto javlja? Pazi. Nemoj se javiti meni. Pa prati me maternu. Nemoj doli. Ajmo, sve dečka! Dajte nam! Koje su? Nemojte ići, ostan tu. Bjež. Ranjen ovdje. Baci se gore, gokavi. Prvo na ranu to ide. Daj mi ide. Gdje stavlja nas? Gdje stek to gore? Skidaj, brže. Daj tu fre. Brže. Daj još tu fre. Neću. Daj za ovo imaš koji tvor. Ima koji špage. Daj špage da podvežem Špage gore. vam gore vežu muda. Dva detra, raketu, tu. Daj vam. Hajmo odmah. Kako je ovo? Pusti. Hajde, svi gramovi. Ruš kroz ovu. Pas, gubi se čovjek. Gubi se čovjek. Gdje u ovu gore? Odda, treba se kontra strane, ući je polo, nidu otečan. Pa dobro je čovjek, dobro je, malo umem. Hajde, hej. Nije opet, ne muti gore. Dobro, šutaj stiđa na za ovo. Daj za ovaj, daj tu gazu. Nisi me uzeo za ovo. Daj drugi. Udri. Digni mi nogu i udri preko ovoga. Svega. Digni ti nogu tu, paj. Povoj ga malo. Iza vrata, tako. Izmasira malo. Sam pazi jezik da me ne ode unutra. Nađujem evo, ne problema. Dobro. Hačka, rasporediti znači po manjim grupama ovako, da se ne grupaju puno granatijeća. Obezbijedite raskršću sve što je višak tamo sa njima. Dajte obezbijedi put i čuka ova. Ovaj nosilo jedno dozvo. Spali bi gaće bolo baš. Hajmo tebi! Delta to odradi brzo tamo. U redu, sud. Idi prema 162 da njemu pomogne. Njega koči nešto lijevo, 160 napred. Bliže. Sluša, odakle deci ova 8-4, vi si vidio sada. Deveti još, da? Hajde, baci dole više, hajde. Gore, da uzmemo. Pazi Aga, reci. Reci Aga, tamo. Reci Aga. Jesi ustao tamo gdje smo se razdvojili ili si krenuo vam dalje? Ma krenuo, tu sam ja iza tebe, možda jedno 100 metara maksimalno. Jel Kemo krenuo prema 290? Nije. Dobro, u redu. Kemo je vamo sa nama. Vamo je nas. Eto mene. Evo! Ovo ne mogu obući RPG i pušti ovo je. Moraš vući, balana, hej! Treba naći čovjeka za ovo. Aga, pede.
Slušam. Već sam krenuo. Dobro. Kliku kemo. Na tuki sam. Već kemo. Tuki smo. Ono naša policija. Dobro, evo stižem za tebe. Bede, mi smo tu, smo poveze tu. Uveži, obezvijedi. Problema, po planu. Kemo. Sluša. Tu sam. Ne ide još. Ako možeš da Erana dovedi, uputiš tamo. Ne, ja sam sa njim veze. Što vam radi u Sleme jedne gošće? Paska, gdje nam tvoj povežu ovaj pop, mi smo bolji. Ako nisi, ne ide, ja ću njemu javiti pričam. Samo reći kuda da ide. Može preko puta onog svog lijevo, krivo, pravo, od ozdo i prema gore. Dobro. Kliko, Paska. Reci. Ja bih otišao malo lijevo tamo. Ajde ti iđe bez vijede, ali pazi, nemoj prezbog. Otvisi se, pa će se vratiti. Dobro. Von, hajde si ljudi, nemoj početi. Val kontru materiju. Ajmo. Izlaz, hajde. Von. Slavo vezu prolazi. Ima koji kontejner za osam? Gdje ste prvo? Za ovo. Nema ga oči. Prvi za ovo. Koji? Gdje se Ejko? Seko? Da prvu pinu će. Moram ići dobro, hajde. Kaj majko, ti su sve, znam košlju. O nemoj si ni ja nemam košlju. O ne mreš ti sve, pojko. Slušam. Gdje su pioniri? Tu su negdje. Ne znam. Počaj. Daj malo. Pasti. Centru se vamo, bok. Ajoj, jebem. Pa jebelo, kurte, hoj vamo. Si tu. Evo probaj zavijest za radac, ne mora glasu, ne znaš gore u šumi mora se skiniti. Šputi tuđi. Satro me jebo, ja svoj master na poliji. Daj, jebem ti u volijom. To je malo konoš. Ozbiljno. Ko će naš ugljeno? Samo sam dobio. 7 bene sebe. 4 metra sam. Kada će da naga dama koji ima? Dama koji ima 20 mora. Što si rekao, ja nemam 3 metra, zato ne znam što. Dama koji ima kada kolika. Sine, plina nešto zovu. Vrijesno. A da si samo postoje jer ti ga skriva za nama, sine, nijedan si duko ne bi.